Tnediet skema ġdida ta' boros ta' studju fil-qasam tal-arti. Fil-passat riċenti diġà ħarġu boros ta' studju fil-qasam artistiku u minnhom ibbenefikaw 56 persuna li kienu eliġibbli għax kienu qed isegwu kors fuq bażi full-time. Iżda din id-darba id-differenza hi li l-boros ta' studju huma miftuħa iktar, bilan li jibbenefikaw iktar persuni. Tispjega l-bidliet Josephine Sultana, assistent direttur fi ħdan it-taqsima tal-boros ta' studju. Din id-darba qed niftħu ftit iktar u anki dawk li jkunu qed jistudjaw part-time jew by distance learning jistgħu japplikaw ukoll għal din l-iskema. Mhux bil-fors ikunu qed jistudjaw fil-livell ta' bachelors, masters jew dottorati, anzi qed ninkoraġġixxu il dawk li wkoll ikunu qed jieħdu sehem fi training programs basta il-programm ikun itwal minn 9 xhur. Il-borza ta' studju fl-arti toffri aktar opportunitajiet biex l-istudenti u professjonisti fil-qasam jispeċjalizzaw aktar fl-arti, teatru, mużika, danza, arti viżwali u disinn. L-iskema tal-Malta Art Scholarships tinvolvi sponsor lil dawk l-istudenti jew ħaddiema li jixtiequ ikomplu ikabru u jipperfezzjonaw f'dan is-settur. Allura din l-iskema qed tipprovdi support sew fil-meżati li jridu jħallsu u jekk ikunu qed jistudjaw full-time ukoll huma intitolati għal maintenance grant. L-applikazzjonijiet għal din l-iskema li qed tinħadem bejn il-Ministeru tal-Edukazzjoni u dak tal-Kultura jalqu fis-27 ta' Marzu. Dawn jistgħu jinkisbu mis-sit education.gov.mt.